ali ni pod kojim uslovima ne bi smjeli pristati na bilo kako, niti odlaganje, niti pa vidjet ćemo, pa ovako ne. Besplatno je voda. Ja upozoravam da blokada počinje za 41 sat i 13 minuta. A moje pravo da budem tu. Moje pravo. A vaše je da izađete van. A sada ćemo otvoriti i ući na ovo predavanje. S kojim ciljem? Što želite? Što to znači boriti se protiv komercijalizacije? Ajmo to malo konkretnije. Što to znači? I zato treba reći ne tehnicizaciji i birokratizaciji studiranja. Treba reći ne pretvaranju fakulteta i sveučilišta u tvorničke pogone za proizvodnju takozvanog znanja i treba reći ne pretvaranju profesora u pogonske radnike, a studenata u sirovinu. I ono drugo što moram reći kad vas vidim, živio Filozofski fakultet! Ja smatram da vijeće treba podržati metodu kojom je ova akcija provedena, jer su te metode bile nužne, primjerene postavljenom cilju. A304. Ko je za da se blokada nastavi? Ja mislim da Filozofski fakultet u odnosu na svoju povijest da je dužan napraviti sljedeće, a to je ne dati se manipulirati politikom koja je danas, a to je očito, potpuno u službi marketinške moći. Bliži se kraj akademske godine. Nije li ova vaša akcija malo neozbiljna? Nikome nije u interesu da ova blokada iz nekih festivalskih razloga traje u nedogled. Mislim, nadam se da je do sad, da smo uspjeli iskomunicirati da jest riječ o ljudima koji žele studirati. Ovo nije indolentna masa ne studenata, da se razumijemo. Ali oni imaju samo na početku šta reći, neće raspravljati jer nema ministra. Evo, ajde bok. Studentica Filozofskog fakulteta na telefonu. Ja bi se odmah direktno obratila, molim vas. Ministre, ukoliko niste upoznati s našim jasno artikuliranim zahtjevima koje svakodnevno javno ponavljamo, ponovit ćemo ih još jednom posebno za vas. Izvanredne sjednice se sazivaju kad nešto treba bitno riješiti.